Gue beri-beri demak gitu, Cong. Ini ada rumah-rumah sekali. Mas ada semakrena manu. Anu man, ribon kian di masalah. Masalah pun siapa? Di masalah benesar wah. Loh, kakek di masalah benih sakit ya? Benih sing kok man. Sian di masalah ruah mukmin sareng esa. Sing kok kena beri mukmin menikah. Lu kopi Cong kan lu. Fudi di masalah ben esa, mukmin di masalah ben esa. Lu esa di manusia makin apa macam angkon dengan dia? Yang kiman musok tang ketangan. Angkon. Yang dia pulang angkon naruh Cong. Kila karang ko asa. Tak ingin boleh menusuk kali. Terus masalah seban Fudi di rumah? Kita oning man, tak coba tanya guna. Jenang kana. Makin keangkuhan kabise bekado. Maskin dadi apa ruah. Ya anu Cong. Dadi orang ria tak ngening ngadu angko. Bener. Reng Madura ria lakar bengal. Reng Madura lakar angko. Tapi membeda kelerok. Reng Madura beni aperan pas angkat senjata. Beni pas kudu ngadu angko, beni nganjia. Selebih aja dubi Reng Madura Cong. Aja ketengkang. De rumah malah tak keliru ben orang. Kin mula kakek. Tengkana tepak salpak ben sepak. Aji tak kira dan beden lagi bi orang Cong. Tak kira gepai gempang bi orang. Kuna jia. Yalang kau kintar ka Fudi. Area mo nerotoro tak lumne mare. Terus orang Cong. Seguli apokpak seguli acarok. Anu deki manuk dia pakanin pas meliaki pakan corak tade pakan. Benar kita usah amain melolong neneng rumah-rumah apa ngiding. Ya. Ya emak adur macam abis gelu. Cak kun ngrosro meli rokok. Pulakin meli ka Surabaya. Cong. Patanu gelo nom Cong. Empian kan di atas kak. Maki beri atas, cak agak beri tangan do. Tantang bapak kak, menoreng di atas atau sagila nonen. Iya jangan bapan kakek. Mun biko Surabaya non kakek arah apa? Iko mangkora kak. Regi anyang nyang. Kok caring tua. Beda mi ala jendek kan. Kakek je melero kode emma. Pulakin meli ka Surabaya macam abi tu. Cak rokon deh, tak pikir melolo. Salah orang ngerosoro iki melolo. Kemarin mungkin dia anyang panton dia sekali. Pulakin terus panaji setengah. Salah iro suruh ciap, cuman dia anyang. Macet, pulakin tak tahu ya. Ngarek min. Ngarek jelingan apa? Sampeyan katon boges. Tak langkong semua nang tahun nih, sang gunakan. Kakak mah. Kentara ka Fudi, tanya masalah seban esaro. Oh, mana biasa ke selakar angko kak tuan. Mukung lebelan nah, ngalak sekarang betibi. Diberi naga tuan masalah serang gula. Semangkin naga tuan masalah serang Budi. Tahun ning nara esen sebelum tabun beni ate. Tapi betul. Liya lebelan kak tuan. Apa min? Minta gerber ngabraren. Makin enak dunging sekali. Tak langkong kak tuan. Kulirin bikes kak Esa kak tuan. Bikes apa bikes dia? Bikin kesel kak tuan.
Mila bade bahaya ke. Engki manabi tapangki sareng Esa, tak langkung balik lagi katuan. Pola beli sampean gelem atoro. Manabi beli selain, aduh, tak kenaikan katuan. Oh, iyalah, kok hides saya. Engki katuan. Kaki dia mau gari balik. Bodoh orang mari. Ketika kita tahu nak anak satu kak. Jo, yang ngiding berkali orang. Selamat ada engkau. Coba ada engkau pada taruh karuan deh. Dua pemain kaki yang gue jago minta ada orang lah. Gue udah takut arti. Ya, Rico guru Nesa, Rik. Yang gue mah jago saja nabi biar. Tiba harinya walang tadi. Apa sih kocak tuh? Cikin kaki Ben. Terus kocak udah pak. Jangan kau tak tahu Rik di kaki itu. Itu di rumah aja. Ada lagi. Kaki cok dan badan cong mun kocak cong. Sih kan lebih usara-sara kok. Orang kaki mungkin tak ngajarin pendiding kocak tak Seporan ah. Tak kita sandi masalah ban kori barin cong. Aja aku nak apa bos dulu bos. Bagaimana akan kata tuh bos arah apa? Pakai semua jam. Yo, seporan kak. Yo, seporan kak. Assalamualaikum. Salam. Sampian kak tuan. Ile. Yang kileng-kileng kak. Tak langkong kak tanpa sekali ini kak. Andi perlu apa kak tuan? Jangan kau kena tanya masalah kaki si Ben Esa. Bela Maria. Oh masalah jiju uang. Mun masalah ban esa aja dah stare. Ken ribain sempat apa pangkin. Opak dia rumah dia. Ya saling makular are ruang saling peteng ruang lakin untung beda tat online ruang salang lang. Oh, berarti kaki sempat keluar kembengan. Iya makeluar kini ini sekoni rong kadung keluar kapi ki ku tak kena perian. Yuki becernya mana? Yuki bedalang lang. Yida iya le. Reng matur ya lakarlah angko, lakarlah ngalbengan. Tapi bireng matur lebih ijegeri tengkal. Di rumah aja getengka, malah tak kelero ben oreng. Kok pusing, ben ruwat selakong ngidingaki, cao oreng, banyak reng arasanan. Jenak anak laku atokar, kelero sekuni makeluar are, kelero sekuni apokpak. Kelero sekoni ngatu angko. Aja geteng kare nomor situng le. Beni suruh aja ge angko. Ye mon beda apa le. Sekali budi na cek langsung ngatu angko. Mun kaki kelero. Asepora. Pada beker. Tak osong le. Berapa? Riki kawan. Apa Riki? Apa ban saya leke? Astagfirullahaladzim, mau kenakan aku mangkuk dari saya tuan. Jadi mau pada apa Riki? Saya naik saja. Detek kawan, detek. Marlah lah bon. Lah seporan kak. Kok tak mendeng burun siapa cong? Seporan kak. Marah lagi lah bon. Seporan kak. Marah. Jaga seporan kak. Terus lagi. Kaki milik guna lagi bisa. Terus lagi bisa. Mun sampai kaki merokat penakan katuan fokus. Awas kaki ya. Dia ari ya. Buat tidak kaki sudah komak kocok. Yang mau kaki dan terus sakit tak ilmu lagi nah. Patah nggak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar dari Nova Official mengucapkan banyak terima kasih kepada semua penonton dan kami mohon maaf jika dalam video ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dan video ini merupakan video terakhir dari Keleron Tank K4 dan selanjutnya kami akan membuat video yaitu terkait Sangkolan. Jangan lupa like, komen dan subscribe.